Ivo Andrić nije mogao ni pretpostaviti da će u 21. vijeku njegovo ime i Kameni grad posvećen njemu biti predmet politizacije u Višegradu, da će podijeliti mještane, a ujediniti mnogobrojne posjetioce iz svijeta koji cijene i slave ovaj spomenik kulture. U Višegradu danas građani se dijele na one koji posjećuju Andrićgrad, one koji to ni po koju cijenu ne žele da urade iz političkih razloga i oni kojima se to zabranjuje. Dogodilo se to i maturantima srednje škole Ivo Andrić, kojima su profesori zabranili da posjete Andrićgrad i prime poklone koje im je pripremila uprava Andrićgrada. Mladim ljudima nije jasno zašto se u ovoj maloj opštini upire prstom na onog ko šeta ulicom Mlade Bosne, popije piće na trgu Franciska Goje, fotografiše pored biste Nobelovca na trgu Nikole Tesle. Nekolicina njih odbili su da se pokore, održali su lekciju starijima. Grupa od 7-8 učenika je došla tu da bi ispoštovala ljude koji su za nas pripremili doček. Svi mediji prenijeli su ovaj skandal. Slika koja je obišla cijeli region svakako nije trebala Višegradu, niti to zaslužuju njegovi građani. Ja mislim da je to čisto stvar politike, a ne da djeca nisu htjela. Jer ja znam odlično djecu, 40 godina sam radila kao prosvjetni radnik. Djecu je lako zavarati da vjeruju nekome u nešto. To je samo stvar politike. I stranke koja vlada ovdje i koja malte ne zavađa djecu, ako odeš u Kamengrad, bit će ti to i tako. Svjesni su toga i oni koji su na ulazu u grad napisali ovaj grafit. Da li se nastala situacija u Višegradu može objasniti mišlju Ive Andrića koji je rekao: poznavao sam jednog čovjeka koji je za svaku stvar koju on nema ili ne razumije uspijevao da nađe poneku zlu riječ. Ili možda političkim marketingom. Prema definiciji, politički marketing sužava polje činjenica i vrijednosti na jednostavne relacije koje vode ka glasanju za određenu političku opciju. Po strani ostaje sve drugo. Koliko je lokalna vlast odlučna u namjeri da bojkotuje Andrićgrad, dokazuje i kulturna manifestacija Višegradska staza posvećena Ivi Andriću, a koja počinje sutra. Otvaranje i tradicionalna besjeda o Nobelovcu i književniku biće u Domu kulture u Višegradu, iako je to logično da bude u Andrićgradu. Saznajemo da organizacioni odbor na čelu sa predsjednikom, inače načelnikom Višegradske opštine, nije predvidio da se makar dio manifestacije održi u Andrićgradu. Od predsjednice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Višegradu, koja je suorganizator manifestacije, dobili smo potvrdu, ali nas je zamolila da ne istupa u javnost o ovoj temi. Razumije se da ne bi imala problema u lokalnoj zajednici. Vam pameti je ignorisati Andrićgrad i ignorisati ono što je Kusturica uradio. Šta je tu? U svojoj toj, ono što mene nervira u svojoj toj situaciji je to političko prepucavanje. Sve smo sveli na neku politiku. Opštinska vlast koja je SDS-ova protiv SNSD-a. Iz Udruženja književnika Republike Srpske poručuju da se događaji poput Višegradske staze ne smiju politizovati. Književnici tvrde da je sama organizacija Višegradskih staza vrlo loša, kao i da su potpuno zanemareni pisci iz Republike Srpske. Prvo, mnoge te manifestacije organizuju ljudi koji nisu vični da organizuju ni krsnu, ja ću biti grub, ni krsnu slavu, ni djetinji rođendan u svojoj rođenoj kući. A to se dešava zato što se ne zovu ljudi koji su vični tome, ne zovu se književnici koji znaju i umiju i bez kojih se ne može to uraditi. Mi jesmo književnici krivi, 9 godina nije radilo Udruženje književnika. Napokon je počelo raditi. 1. decembra prošle godine su obnovili. Imali smo skupštinu, donijeli nova akta i sve. Ne mogu se književne manifestacije, decidan da budem, praviti bez Udruženja književnika Republike Srpske. Svugdje je, pogotovo Višegradska staza. Dok se u lokalnoj vlasti utrkuju ko će lošije u javnosti reći o spomeniku Ivi Andriću, na što nisu imuni ni oni koji nam obrazuju djecu, veliko poštovanje prema Andrićgradu odaju svi koji tu dođu. Tokom prošle godine posjetilo ga je, prema zvaničnim statistikama, 30.000 ljudi. Samo za 1. maj ove godine u Andrićgrad se slilo u 15 organizovanih turističkih grupa 1700 turista.
Među posjetiocima bile su grupe iz Crne Gore, Makedonije, Srbije, Malezije, a najviše ih je bilo iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Meni je prelep. Odakle dolazite? Iz Crne Gore. I ovdje ste na putovanju ili ste namjerno došli? Namerno smo došli. Ja sam oduševljen. Odakle dolazite? Iz Paraćina, rođaci su iz Zemuna. Lepo je, impresivno napravljeno. Gledali smo na televiziji, ali drugi je osjećaj kad dođete ovako i vidite ovo. Vidim da i u izgradnji isto bit će to pravi mali grad. Mnogo je lepo, zaista. Koji je vaš prvi utisak kad dođete ovdje? Jeste došli namjerno ili ste u prolazu? Namerno smo došli, baš planirali smo izlet. I žao mi što nije bila neka knjiga utisaka, pošto sam zaboravila u Drvengradu da ispišem sve ono što mislim. Idejni tvorac Kamenog grada zamislio je da mjesto koje u svojim zidinama čuva uspomenu na prošlost, tradiciju i kulturu, bude stjecište budućnosti. I nadam se da će u ove zidine ovog grada i čitavog Višegrada i preko ovog mosta i u budućnosti prelaziti, a kroz ovu kapiju prolaziti veliki pobjednici našeg naroda. Pobjednici i dolaze. Nikola Poluga, svjetski šampion u karateu, budući je inženjer elektrotehnike. Republiku Srpsku je predstavio na najbolji mogući način na šampionatu u Australiji. Donio je zlato. Dobio sam punu finansijsku podršku od Andrić grada. To veoma mi je značilo jer je u ovim današnjim uslovima teško naći, izdvojiti sredstva ali kada se nađu ovako ljudi koji žele da pomognu, uvide talenat i spremni su da pomognu, to je veliko zadovoljstvo. Nikola iz Višegrada otišao je da studira u istočno Sarajevo. Kaže da je svjestan da mladi ljudi odlaze iz malih sredina poput Višegrada i da bi volio da investicije poput Andrić grada otvore mogućnosti za dalji razvoj ove opštine, koja inače spada u red srednje razvijenih. To je cilj, da se zadrže mladi ljudi jer svaki dan se više odlazi. Šta znam, ja mislim da će se smanjiti taj odliv mladih ljudi i da je baš velika stvar za ovu lokalnu zajednicu. Nikola je otišao na studije u istočno Sarajevo, ali će već sljedeće godine studenti dolaziti u Višegrad da studiraju. Akademija lijepih umjetnosti samo jedan je od objekata koji se grade u Andrić gradu. Zajedno sa Andrićevim institutom, hotelom i hramom, inače modifikovanom kopijom Visokih Dečana, bit će svečano otvorena na Vidovdan.